Dema خوش تماشاوانین هجا ایرو دیسان ام به کنسرک خوی آنلاین باورانه وکی گندزان ازو ماموستا سیدا پرینچک ام هر هفته کنسرکی آنلاین زندی جواره چیدکن ام نورمال روزین یکشمان چیدکن یان شمیان لجبر روش تایبت لباشور کردستانی برنامه کی دنی ماموستا سیدا هبو جبروجی مروجا خا گوارد مکر ایرو ام هیویدارن اون لما ببورن جبر و گواردنا بچوک بله ماموستا سیدا خیراتی چاوای باشی gelek sağ bi mamoste Mansur evîndar spas dikim silav û rêz şite û hemû godarvanan re beştervanan re ez jî gelekî spas dikim mamoste hêja belê hevalno weşana me niha li ser malperên me YouTube yê mamoste Seydawayê min û li ser rêza konserên zindî grupa Facebookê da tê weşandin û her wisa li ser Twitter jî zindî ye hûn dikarin ji we derna temaşe bikin. Mamoste wekî min agahiyekî biçûk da li ser rewşekî taybet li Başûrê Kurdistanê ji ber wê me bernameya xwe guhart kir îro em hêvîdarin temaşewerên me li me biborin ji ber ku belkî roja şemî û yekşemê li benda me bûn. Em dikarin hinekî li ser giştî rewşa hunerê û Başûrê Kurdistanê vê gava em dikarin hinekî li ser biaxivin berkom derbasî bernameyê bibin. Mamoste bi rastî jî niha gavak em dibên Başûr û Bakur û Rojhilat û Rojava rastî jî merev diêşe. Bele. Yani çawa sînor li navbera me çêkirine, di mejiyê me de çêkirine. Bi rastî jî travmak mezin e yani êşek mezin e. Yani mere di welatê xwe de mere perçe bive. Mere li ser axa xwe perçe bive û ji bilî perçebûnê jî îja mere hev şer bike. Şerê xwe şerê hevdû bike ew bi rastî jî tiştekî pir zor û zehmetî ye. Ji ber wê yekê niha gelek hevalê me siyasetmedar, rewşenbîr, aktivîst û hunermend hemû berê xwe dane Kurdistanê ji bo ku li hember vî şerê qirêj û li hember lîstikên dewleta dagirker helwesta xwe nîşan bidin, hişyariya bikin, milletê me hişyar bikin da ku dîsa wek salê berê dîroka me bi gemarê, bi qirêjiyê nê dorpêç kirin û dîroka me nê gemarî kirin. Çün lîstikê dewleta dagirker bi rastî jî gelek eşkereyî diyarê êdî hatî femkirin, hatî naskirin. Çel salê li Bakurê Kurdistanê em şerekî psikolojîk dikin, şerekî fizîkî dikin, şerekî çandî, hunerî, mirovahî dikin. Ji ber wê yekê em zanin lîstikê wan çi ne, em jêr ne xerîbin, do jî me nîqaş kir. Cilê Hizbulahçıya li xwe dikirin însanê welatparêz dikuştin. Kincê gerîla li xwe dikirin diçûn însanê oldar, însanê welatparêz melle, şêx, axa dikuştin. Wenî milletê me beraber hevdû dan giş bi hev kirin dijmin. Diketin nava gunda cilê gerîla li xwe dikirin gundî dikuştin, welatparêz dikuştin. Ji bo ku millet rahêlin sîlehê bivin cehşîtiyê bikin li hember milletê xwe kî werkirin jî yani hinkî bi ser jî ketin. Lê şoreşa tevgera azadî û şoreşa gelê Kurdistan hemû lîstikê wan eşkere kiriye derxistî îvalayê. Em dixwazin milletê me yê Başûr jî bi van lîstikê wan yê qirêj zanibin, haydar bin, baldar bin. Wê cilê gerîla li xwe kin, wê pêşmerga şehîd bikin. Wê cilê pêşmerga li xwe kin, wê gerîla şehîd bikin. Her ku gerîlakî şehîd dikin dibe îstixbarata ku me niha stendiyê li ser wî esasî me ev kuştin pêk anî. Dixwaze her gav di serê tevgerê Kurd, hizbên Kurd nakokiya çêkin wek em li hemberî hevin, wek em dijminê hevin, wek em dilnexwazê hevin. Bira kes zemînê, bira kes
ريج فان قريجيانا ريج فان ليستكانار فنكن جبروية كي نها هوالي ما هول ددن لهمبر في شرق ريش لهمبر في شرق ماري لهمبر فان ليستكي هوفانا خودي هالوسبن و هشيار كرني لهمبر حمو قالي جيهاني بدن خويا كرنكو ملتي كرد شهر حزدكن ملتي كرد شري هفدو ناكن ملتي كرد جبو آزادي و نتويا خواه نتويتيا خواه اوه حياة داوية اوه ببير و باوري بحث كرن اوه هفدو حميز بكن اوه خو آزاد بكن يعني ويا برا حمو دلنا خوازي كردا هيزين تاري بزانه بن ام جملانتي هفدو ناكن بله مامۆستا gelekî spas dikim دوێنێ civînek çi hebû li ser Twitter bangewaziya hunermendên Kurd hebû ji bo siyasetmedarên Kurd û ji bo hunermendên Kurd li Başûrê Kurdistanê em ê dûra bên ser wê mijarê jî mamoste ew jî giring e rola hunermendan di vê rewşê de lê hez dikî em bi stranekî berdewam bikin. روش آوا باکر و باشور دست خواه بدن هب ببن مین آشور وان نیاره خوین خوارج خواه بکن دور روژا اتفاق و براتیه وان نیاره خوین خوارج خواه بکن دور روژا اتفاق و وکهویه روژا اتفاق و براتیه روژا اتفاق و وکهویه سرکو ربرو عالمه هیه پیروکو زانستو پیرن مهیه شیرن مهیه آزادی بندکل هویامه روژا اتفاق و براتیه آزادی بندکل بندامه روژا اتفاق و وکهبیه شاهد ما بندكن الهفيامنا روژا اتفاق و براتیه. بجي مامۆستای هێژا دەنگ لە دنێ بە gelek spas her hebekeko سپاس دکەم مامۆستایە دوێنێ وەکی مگوت لەسەر تویتر بەرنامەیەکی تایبەت هەبوو لەسەر vê mijarê ji aliyê rewşenbîr û hunermendên Kurd ve hatibû çêkirin daxuyaniyê li ser vê mijara aloz li Başûrê Kurdistanê ku heye û bangewazî hat kirin li siyasetmedaran li civakê û li hunermendan tu dikarî hinekî bahsa vê mijarê bikî û mamoste peyamekî te em dîsan bigirin ji bo hunermendan ji bo gel û ji bo siyasetmedarên me. Mamoste niha êku radihêlê çekê sîlehê û derdikeve serê van çiyana ji bo ku welatekî ava bikin armanca wan yekîtiyê armanca wan azadiyê armanca wan em jî wek gelê cîhanê bi nirxê mirovahî jiyan bikin. Îro ê ku piştkiriya armancê şehîda neke
ایرو که نه شوپدار خون و خیال شهیدا بن بزانبن او دجمن شهیدان جی بزانبن او دجمن نتویتیا گله کرد و کردستان جی چه دستکفتیه مهبن چه نرخیمه مروفاهی چاندی دیروکی نتوی هبن همو به گریدانا شهیدا و بواته دبه همو به گریدانا شهرش ره بواته دبه بقیمت دبه جبرویه که بانگوازیا ما لسر وی اساسیه هر یکی شخوار بویجه از کردم از مروفم دبه لهمبر شره نافخویی لهمبر شره براکوژی خودی هلوس به خودی سکن به و راکسیونا خو هلوستا خو نشان بده جبروی یکی گلک حواله ما نها بریارا مرتال زندیبون دان و نها لکردستان نه جبونا کو وی لیستکا قرش درخن والاییه گلی می باشور جی هشیار بکن شبو کو نین لیستکی دولتا داگر کر چش دسته وانتی بجانی خواه بروحی خواه هولدانی وان هنه درکتن کولانا درکتن سری وان چیانا لهمبر تانک و توپات سکنن دوی برا شرعی برا کجی نیکرن خواه دکن مرتال خواه دکن فدایی جبونا که لدیروکا کردستانی جاره کدن به قریجی جاره کدن به نباشی جاره کدن به براکوژی بحثا کرد و نتوا کرد نیکرن جبروی که ام چالاکی آوانی به نرخ چالاکی آوانی پیروس ام بجنا خوال برد تبینن و ام پشکری آوان دکن و جبه داره حتی زندان کردستانی و حتی این کنها دی چپران دل همبر هوان شرعی مروفاتی دکن او لهنگو قهرمانا و حوالی انها لچیا لهمبر داگر کریه البر خوددن ام چالاکی حمویا جدلو جان پیروز دکن حمیز دکن و ام پشکریا وان دکن حتی دلو پاخوینا خوی داوی امه بنرخی وان و بشورش وان و بخیال شهیدا و آرمانج شهیدا و گریدایی بن بله دنگل دنیا به ما سپاس کن بوی پیامته براستی روشکی آلوزه یعنی اوا براستی امن کانون بیجنه دیش شری برا کجیه اوا شری خوا کجیه یعنی کرد کجیه فرقا کردان تو نبراستی جبروی جی ام وی شری نخوازن وکی هنرمندین کرد وکی اکتیویستین کرد ام وی تشتی نخوازن ام هیوی دارن ده demek ki nezda çare seri bu ve mesele beyditin hemu hez و hareketin mevrixsinin çırıxsinin siyasi çırıxsinin civaki لسر ve mejare rawestin u em peşi le şereki bigrin jiber ku ev şera xizmeta gelê Kurdanî ne birastî û bikeve xizmeta dagirkeran mexabin ji ber wê jî pir girîng e pêşî lê bêgirtin mamoste hez dike em bi stranekî din berdewam bikin belê nihayê ku li me temaşe dikin yek bi yek silav û rêzê xwe ji wan re jî dişînin hunermend û guhdarvan û dayîkên me xwişkên me hevalên birûmet em her hefte yek bi yek belkî nikarin nava bijmêrin ji ber ku ez nabînim bi rastî hevalê moderatör ew şîroveyan dixwîne ew dibîne ji ber wê em yek bi yek nikarin navê we bêjin bibexşînin ama bira hemû stranê me ji bo we teva bê hemû stranê me ji bo yekîtiya netewa Kurd û Kurdistan bira bê her Kurdek bira li mala xwe çanda Kurdîtiyê çanda Kurdperweriyê û çanda xwezanîbûnê rê zarokê xwe bidin zarokê xwe li malê perwerde bikin bi zimanê wan bi çanda wan bi dîroka wan netewîtî ev e ê ku pêşeroja me ava bikin zarokê me ne
ایکو درن چیا شر دکن جی زاروک منه ایکو دبن هنرمند و روشنبیر و اکتیویست جی زاروک منه جبر ویا که ام زاروک خو گاوا کو باش پرورده بکن و ام خو پرورده بکن بری هر تشتی ام به پرورده کری بن ام نکان زاروک خو جی پرورده بکن ام واشاش پرورده بکن جبو کو ام سر خطک راست دکاربن زاروک خو جبو یکیتیان توا کرد و کردستان آماده بکن دبی بری هر تشتی ام شخوا دست پی بکن و ام دناوا جیانه ده ام جعالیه زانستی ده جعالیه بردوزی ده جعالیه جواکی و احلاقی و وجدانی و ام خوابره کو پیک بکن ام خواساز بکن بانگاوازیا مجی اوه لخوال زاروک خوال لنتوا خو جواکا خو گلی خوام خودی درکنی چاویته من چاویته دیاری همو بو دربانات کنی evine xwejimim re kir pelek rapelkî bi ezmanê dilê teve evînê xwejimim re kir pelek rapelkî bi ezmanê dilê teve bila xwedê rihê min bistîne carek destê min bigihêje destê te bila xwedê rihê min bistîne carek destê min bigihêje destê te çavê te stêrkavî rûyê te heyva Vina te hevya meni Yar tu piroza meni Çave te sterka meni Rüyete heyva meni Vina te hevya meni Yar tu piroza beni پیش روژا من خوش و گش بو بته داری بو چاوی من ترعنک یار تجیان و هز و ارکامنی مجی 1000 سالا برچی تترکر یار تجیان و هز و ارکامنی مجی 1000 سالا برچی تترک شاوته سترکابنی ریته هیوامنی اویناته هیوامنی یارتو پیروزامنی بله دنگل دنه به ماموسته ایجا گلک سپاس ماموسته دلیم تو هر همی سپاس که ماموسته تدیم هنه که باسا
پیامین خواه کر و هنکی جی مباسا روشا آلوس کر گلو گلی می دیاسپورا و هنرمند دیمه دکارن چه بکن ماماستم هنکی جی سر به مجربه آخوان ماموستا براستی جی ایدی پشتی قسانا شهادت پشتی قسانا قرکرین پشتی قسانا بومبه باران و کشتنا زاروکی کردا و کشتنا جنین کردا و جنین کردا لعرده تعزی بخویر و کشاندن پشتی وان تشتانا ستران کم دمینن گوتن کم دمینه تنه دمینه وجدان یعنی تنه وجدان دمینه گاواکو وجدان جی گور بو به وجدان جی بو به کفر و وجدان جی بو به دولت بو به ذهنیتا آ تکبرنه و تنه خو پاراستنه تنه خو سرنگاهشتنه و دمه تو معنایا هنره تو معنایا گوتنه نویساندنه و پرتوکا و شانو yani tüttüş lehember vicdan nikare zêdetir bandora xwe bikiriş belku vicdan di pêşiya her tiştî de ê ku refleksê mirovahî derdixe pêş ê ku nirxê mirovahî derdixe pêş hestê mirovahiyê vicdanê ahlaqê ji ber wê yekê ez dibêjim ew kesê ku vî şerrî bi çavê xwe dibîne vî şerrî bi dilê xwe hîs dike û bêdeng dimîne û li hember vî şerrî bêalî dimîne ya jî dibi terefê şer dibi terefê kuştinê dibi terefê dibi aliyê mirinê û kuştinê û têkbirinê qirkirinê wê çaxê em ê jî herkes safê xwe diyar bikin ê ku bi mirovatiyê re bi şehîda re bi tevgera azadî re û şer bike û li hember wê tev van lîstikê qirêj bibe ew jî ew ê di menzîla vicdanê me de be ew ê jî dijminê vicdanê me bin ew ê jî neyarê zarokê me bin ew ê jî neyarê xeyalên me bin wê neyarê pêşeroja me bin li em ê jî li hemberî wan xwedî şer bin xwedî helwes bin xwedî sekin bin yani milletê Kurd ne bêxwedî ye milletê Kurd ne bêkes e milletê Kurd ne bêxîret e milletê Kurd ne nezan e û ne milletekî ji aliyê çandî û dîrokî û zanistî ve xizan e milletekî bi her cûreyî bi her axa xwe bi zimanê xwe bi çanda xwe bi her rê û rêbazê xwe xwe bi rêk û pê kiriye dewlemend e û dikarin li hember qirkirinê xwedî sekin bi û wê ew ê dewleta dagirker dewleta Tirk a ku dixwaze zarokê me jinên Kurd çi destkeftiyê me hebin têk bibin pêlêkinê ew ê bi ser nekevin wê bi ser nekevin tu carî xerabî bi ser neketiye tu carî îxanet bi ser neketiye tu carî desthilatdarî û serdestî û wehşetî hovîtî bi ser neketiye ji ber wê yekê bira milletê Kurd veya baş bizanibin yek neferê Kurd jî bimîne ew ê rihetî ji wan re tune be ji bo ku zarokê me bikujin ew ê rihetî ji wan re tune be ji bo ku netewa me têk bivin wê rihetî ji wan re tune be ew jî azad bijîn ew jî rihet bijîn ê ku heqê jiyanê ji me re nehêle ê ku heqê hilm û dayînê ji me re nehêle em jî li gor erkê xwe li gor quweta xwe çi ji destê me bê em ê jî wan bê nefes bêlin em ê jî wan bê hêz bêlin em ê jî li hember wan xwedî helwes bin yani ez wek hunermendekî ji wek veya dibêjim jî ez dêşim ji ber ku karê min hunerê yani karê min stran çêkirinê stran gotinê heqîqet anîna heqîqetê û ziman e lê îro dewleta dagirker dewleta Tirk rêvebirên wê artêşa wê hemû hêza xwe kirî yek ji bo ku hemû gelê me nirxê me
دەستکەفتیە مە هەموو تێک ببن ئەس بێدەنگ نکارم بمینم ڕاستە مامۆستا تو گێرکێکێ تو پێشیاوێ خۆت بکە ئەوێ خۆ لێ بقەومینە وێ هەر وێ بخواز وێ بەندێ بشکینە ینی گێرک ڕاست ئەم نەتەوەکن ئەم ملەتێکی مەزنن ئەم ملەتێکی حرمەتامە ڕێزامەش هەموو نەتەوار و هەموو زمانار و هەموو چاندار هەیە لێ ئێک و بێحرمەتیە لە نرخێمە بکە ئێک و ئێریشا لەسەر گەلێ مە لەسەر نژادا مە لەسەر عەردینگاریە مە لەسەر زمانی مە بکە ئەمێژی لە هەمبەری وان خودی هەلوەس بن ئەمێژی بوێ هۆڤیتێر شەر بکەن یان مەر تو چاراک دن تونەیە بژی وڵی وایە ینی تدی هونەرمەنجی مەجبور دبینن ئەم بێژن دکەوێن ناو هەنێکی مژاران و جارنا ئەم مەجبور دبینن بڕاستی یعنی ئەم هەز ناکەن باسا شەری خواکوژی و واتشتانە بکەن لە ئەم مەجبور دبینن هێویدارن ئەم ڕۆژەی خۆش ببینن و ئەم مەجبور نەبینن لەسەر واتشتانە قسە بکەن ئەم سەر تشتێ خۆشی قسە بکەن ژیان وسایە مامۆستا ڕاستیژی ئەم ناخوازن ئاژالێک بمرێ ئەم ناخوازن دارێک ژێ بڤێ ئەم ناخوازن گێرکێک ji hêlî naxwe qut bive yanî mersele ne kuştina Kurd û Kurdayê mersele ne şerê Kurd û Kurda tenê ye em naxwazin li ser rûyê cîhanê tu kes hevde bikujiyan ber ku kuştin navê wel ser kuştin tu dikujî yanî tu xêra kuştinê ji kesîr tu neyê tu başiya wê tu neyê ama êku te wextê ku bêhêz bike te bêrê bike wextê ku rê ji te nehêle tu cureyî ji te nehêle mecbûr tê li ber xwe bide rast e mecbûr dimînî xwe biparêzî mamosta mamosta hez dikî ez ji stranekî bêjim doyê navberê da tu jî dikarî belkî hinekî peyaman temaşe bikî hinek hevalî me peyam nivîsan ne ji me re em spaziya wan hemûyan dikin belê hevalno ez jî stranekî ku dema şoreşa rojava da hatibû gotin ez hewl bidim wê stranê ji we re bêjim ey dunyayê Fermandaru serirake ez şervanım ve ez hatım Fermandari serirake ez civanım ve ez hatım Agir berdim konu çetancı bin rakım Agir berdum koni çetancı bin rakim Ey dünyayı, vay dünyayı Ey dünyayı, vay dünyayı Zaman hırabuye ne lorine dayı Zaman hırabuye ne lorine dayı Keçu xorte meycivan Jibona xapiroz can kirin kurban Keçu xorte meycivan Jibona xapiroz can kirin kurban Şoreşli dare meliline daim Şoreşli dare bililine dair Ey dünyayı, ey dünyayı Ey dünyayı, ey dünyayı
شورشلی داره بلیline dayı شورشلی داره بلیline dayı Namus tace yazerine Disseri her murovida hevqetine Namus tace yazerine Disseri her murovida hevqetine Şoreşli dare bililine dayı Şoreşli dare bililine dayı Ey dünyayı, ey dünyayı Ey dünyayı, ey dünyayı Şoreşli dare bililine dayı Şoreşli dare bililine dayı الإمام أستاذ داوود ليتا صاحب قربان سپاس دکم سپاس والله ایشو کزری گلیم اپرنی دیم چی بکن ماموسته ایرو مجار گرانه براستی جبروی جی ام جی نکارن سترانه دن بیرن مجبور امهنه کی سترانه درده دلی خوابین زمان ای ورا إمام أستاذ اره إمام أستاذ هم چی بیجن؟ هم سترانه کی بیجن دیسا؟ والله اره ام دکارم وسا گر قال لي هفالا من حمو بخير هاتن سرچ عبار هاتن ديسا براوجي بازو كافوك ستانا بازو كافوك دياري حمو كافوك هاتكم دياري كافوك هاتكم نايف قناة الاسترانا ديالي تاو مالباتي ذكم خشكا من أمينة ومالباتي تحسين وحموه مالباتي سلام ونزين زوانا تحسين برافاش تربر الدلي من أمان هوار أدلي أمان هوار منوي قال لي كردستاني آزادی آرمان جامنا وزي بازي لترجلي وزي بازي سريتي ولدليتي تكفوكا آزادي هرد فرا لقردو
نبا يكسيدنا از قلبم تجي بير بالجي كيدنا مفتاح وفلاد التي لدنيا دنا خوينا جانب صار نبو دل سوي آش نبو مرادم نوتا نبو آخ 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 خونا كبا من جوا رجا منه چو آوا بمرنز دکن لوا sonda bastı yakavok hatta mırne dilemin yakın abi yakasidine az kalbim teji bir bilici kidine مفتاح وفلاد الديال دنيادنا خوينا جانم صار نبو دل سوي آش نبو مرادم نوتا نبو آخ 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 خونا كبه من جوا رجا منه چو آوا بمرنز دکم لوا بخت من وترش سعود خرابه صندا من وتيك بلا بزانه برينا بازو كبوك تجار صار نبه ان كبون سبب ما طوفان لربه خوينا جانم صار نبو دل سوي آش نبو مرادم نوتا نبو آخ 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 خونا كبيبان چوا روژا منه چو آوا بمرنه ازدکم لوا بجي مامۆستای هێژا دەنگ لە دنێ بە بژی صار قربان تهر هذا دلي من سپاس مامۆستا مانسوور البر دلي من قال كي شيرينه برات صانه بنا سپاس مامۆستا تژی وایی بەڕاستی وەختە ئەم هەفتەیەکی بەرنامە چێ نەکەین تەنها بەرنامە چێکرێت لێ ڕۆژێکی دو ڕۆژی ئەم دەرەنگ بکەون ئەم بیریا هەفتوو دکن ايوي دارم روجك مي ورن يا تيم معزوفانين بي يا ازي معزوفانتياتا بكم غيرك امرو هناكي بارفكرني ما تشيبل من راستيجي ايكو دلي هفدو تير بكن ايكو ماجي هفدو تير بكن دبي الجام هفن بله دبي بهر هاوي الجام هفن جياني حمو بهر آلية خواه لهف باري بكن هيك جوان جيتي ما مستهتب بقدر وقيمتش بومه gelekî spas dikim gelekî spas dikim mamoste ez dixwazim wisa zû çend navan bixwînim wan kesekî ji me re peyam şandine Muyad Qasim Hemê Cizîrî Gizem Video Arşiv Burak Abeş Binefş Cizîrî Ali Hemden Velat Dersim Said Akman Muyad Qasim Megot Zeynel Atlı Mahmut Yıldırım Okan Demir İlhan Cihangir Nurullah Maral Onur Aslan Mehmet Aydeniz Vakiden Esma Bıçakçı Slavlı Mekline Leyla Erkan Hakan Aykurt Nisa Özcan Ünal Talay Hivda Karakaya Tomar Korkmaz Neşat Cin
Saniye Altınışık, Slavlı Mekirne, Taner Eren, İzzettin Acar, Mehmet Aydeniz, Nusret Abbas. براستی به سدان مامۆستا پێم هاتنە مخابن وەختێ مەچێ نابێ ئەم هەموویان یەک بە یەک بخوێنن لە هەر بەرنامەیەکی دا زووسا چەند ناوان ئەوێکی بەرچاوی مە دکەبن ئەس دخوێنم و سلااو لە هەموو تەماشاوێنن و لە هونەرمەندین هێژە و مە تەماشا دکن ئەس زان vê بەرنامەیە gelek kes temaşa dikin slavê me hurmeta me ji bo hemûyan. Belê mamoste me hinekî basa wekê kir diaspora rola hunermendên Kurd li Başûrê Kurdistanê gelo dikare çi be li ser vê rewşê rewşenbîrên Kurd, hunermendên Kurd, akademîsyenên Kurd gelo çawa dikarin pêşengiya gel bikin û hinekî vê rewşa aloz aramtir bikin. Mamoste bi Xwedê ez vê bêjim yani gava ku heşmendî pêş nekeve gava ku zanistî û ilim û zanyarî pêş nekeve hunermend û rewşenbîr tenê bi meşekê û bi helwestekê û bi mertalê zindîbûnekê nikare li pêşiya zihniyeta paşverû bisekine. Nikare bive astengê wê ji ber çi ji ber ku em wek şexs em wek hunermend em wek rewşenbîr em takekesî em pêşkevin em xwe pêşxin û aliyê civakî em bişûn debin tüm mena wê pêşketina me namîne. Rast. Ji ber wê yekê ez bi gelemperî dibêjim dibe her kes divê hişyariyê de bi bê zanebûn, bê vîjdan, bê ehlaq, bê birdozî, bê rêxistin mere ne tiştek. Bi şexs belkî ez bivim fîlozofek, belkî ez bivim dewlemendekî pir mezin, belkî ez bivim şanogerekî pir mezin, belkî ez bivim serokwezîrekî dewletekê ama wextê milletê min bin dest bi milletê min nezam bi milletê min paşverû bi zihniyeta milletê min zihniyeta hovîtiyê û kuştinê û nezaniyê û tiştê vitî vala bi tüm mena wê zanebûna min namîne. Tu wateya wê namîne naverokayê vitî vala dibe. Ji ber wê yekê bi gelemperî dibe em hev pêş bixin. Dibe em giş bi hev rabin. Ew jî rihekî netewî jêr dibe. Ew jî fedakarî jêr dibe, ew jî hezkirin jêr dibe. Ya êj me hez dikim wa ji bo me dimirin, ji bo me rehberin ew însan. Ya kî ji bo kê dimir ji bo Xwedê? Li ser rê cîhanê kî ji bo kê dimire? Ya însanê ji bo me dimirin em qîmeta wan nizanin ya. Mixabin. Em bi dû em ê çawa erebakê bistînin, em ê çawa xanîkî çêkin, em ê çawa îşê xwe mezin bikin, em ê çawa karê xwe mezin bikin. Tamam bike, karê xwe jî bike, îşê xwe jî bike ama însanê ji bo te dimire. Ya carekê însan tê dunyayê. İnsan du cara nayê dunyayê, wê jî ji bo te canê xwe dide. Pişkî rêz bigrin jê re, pişkî qîmet bidine, pişkî nirx bidine, bidin xwe wî nirxê yanî. Ew însan ji bo te mirî, ji bo xwe nemirî. Tu qîmetê bid xwe. Çi xwast lê Xwedî derkev du qisayî qîmetê dide xwe. Tu çi xwast însanê ku ji bo te canê xwe dide tu li şopa wî, li nirxê wî, li armancê wî Xwedî derkev ew xwast tu bi qîmet û tu watedar û ew xwast tu civakê di pêşa rojê de wê jiyana te ronî bi têjnav tarîtiyê xelas bibe. Yani rewşenbîr temam hunermend em dibên rola wan mezin in. Tenê bi hunermenda ev îş safî nabe. Yani ji jinên Kurd bigire, ji zarokê Kurd bigire, ji karsazê Kurd bigire, ji telebê Kurd bigire, ji şagirtên Kurd bigire û ji heft salî heya heftê salî ev bar ser pişta me gişayî. Belê. Ji ber wê yekê bi rastî jî bila her kes xwedî vîjdan be, bila her kes destê xwedî li ser vîjdanê xwe bi vê dunya alem giştik xwedî dewletin
دنیا عالم گش خودی نرخن دنیا عالم گش خودی زمانن ام یا به زمانه آلمانات پیوین یا به عربات پیوین یا به ترکات پیوین یا به فارسات پیوین ام به چانداوان جیان دکن اف به رومتی یعنی مرا تدی قصاد دولمندیه خو مرا خزانیه بکشینه قصاد دولمندیه مرا هب مرا کوله به قصانا قهرمانی مرا هب مرا ترسونک به قصانا شهیده مرا هب مرا کورو و کرب لال به شرمک مزنه یعنی وای مخابل ناموسته مخابل يعني شورش تاني بقهرمان آوانا به بيوا باوي منه شورش تاني بجريلا آوانا به يعني تو در مكتبه تو در دبستاني تو تاني ماتماتيكي نابينه يعني تو تاني ويجه تو بشا ويجه تو پرورده نابينه ده آليه موزيكي ده تا پیش دخن ده آليه خباته دستا و چکرنات شتا تا پیش دخن آليه وينك سازيه تا پیش دخن آليه ماتماتیک فیزیک فلسفه یعنی جوانا یک کم به دو کم به تو معنا پروردات زانیگه نامینه نگهوان لهوا دمینه ایش برویه که دبیجه جشوانا بگره جبیریوانا بگره و جکارسازا بگره جهنرمندا بگره و حتی فیلوزوفی کردا دبي حمود استي خو بدن هف ملي خو بدن هف دلي خو بدن هف داكو ارمان جي شهيد ما بكي جي خو امي بر برسياريا خو وك هنرمند چه هولداني ما هب امي بكن لي ام تيري ناكن يعني راستي جي راست ام تيرا هرتشتي ناكن يعني جبروي اتفاق بگلمپری چه دبی اتفاق سر نگکی چه نابه حسکرن آزادی سر نگکی تنی ساز نابه چه نابه دبی هر بشوی خو تمام بکه هر بشوی خو آزاد بکه خبره کو پیک راست تمام است از هیویدارم یعنی وقتی تجگوت هر بشه جواکی و برپرسیاری بگیری سر ملی خو و چیز دسته وان تی بکن جبرکو اوا پرسکری کی نتویه براستی جبرویجی لازم وکی نتو همو رخصنین کردان همو جوان که کرد بباره تدا بیشتر ببین رول خواب لیزن و وی باری بگرن سر ملی خواب ما مستیم بسترانه که بردام بکن بله ما مستدام مجیزیده نما می سترانه داوی بیجن از بیوی خوی داویش جد خوازه بری سترانه یا جی تو ستران که داوی کار بیجه ام سترانه کیشته بگیرین از دکارم بسترانه خلاص بکم اوی چید به ما مست از بیوی خوی داوی بکم تو جی بکو از ستران که تو ستران که ببیم بخیر باش سرچام ام واب بکن ما مست کریم که ما مست بله یعنی هری داوی ام وید بیجن برا ملتی کرد زانبن از وک هنرمندکی از کارم وی بیجم yani ez karim bidim pêşiya civaka xwe bira dijminê Kurda veya baş zanibin hunermendê me zanistê me rewşenbîrê me her kes ew ê pênûsa xwe dîne ew ê rahê li sîlahê li hember vê hovîtiyê wê bisekin yani bira veya her kes zanibe milletê Kurd ne bêxwediyê milletê Kurd ne bêkes e tu êrişî pisîkekê bike tehemulayê tune wê bi nehberûka werser çavê te tu êrişî gêrgekê bike ew ê xwe biparêzî yanî tu bixwazim min tune bike ez mafê jiyanê ji te re nahêlim ez ê dev ji vêya berdim yani gava ku ez ne azad bim em nikarim hunera xwe jî bikim rast gava ku ez li ser axa xwe ez ne azad bim li heng û qehremanê me bê kuştin tu mena vî sazê min gotina min namêne tu qîmeta hebûna min jî namêne bira dijminê me zanibin roja wê hatî jî em ê hemû em ê amûrê xwe dînin em ê pênûsê xwe dînin madem kî hûn dixwazin me tune bikin hûn me qir bikin em ê rahêlin çekê xwe em ê bi hev re em ê şer bikin ji hevsalî heya heftê salî dijminatiya Kurda dikin ji jinê wan bigire ji aktivîstê wan bigire ji rojnamevaganê wan bigire rojnamevanê wan bigire
ji 7 salî heya 7 salî zarokê xwe ji bo kuştina Kurda perwerde dikin. Bi rastî jî em vêya nema tehamül dikin. Tehamüla me nemayî yani. Rast. Milletê Kurd ne qusanayî bêxîretê li hember va hovîtiyana bêdeng bimîn yani. Hatiye kêr li hestî sekiniye. Eyvallah. Bes yani yedî bes. Bi rastî vêya ji dil û can dibêjim em ê hemû amûrê xwe dînin em ê bi wan şer bikin yani. Zaten ew dibe şerî man û nemanê mamoste vê gavê rewş pir xeter e. Yani ev ji bo hunermendekî tiştekî ne baş ev peyv gotin. Ama ji bo netewa min, ji bo milletê min, ji bo çanda min îro hatiye astek wenî em mecbûr xwe em êdî helwesta xwe nîşan bidin yani. Bele. 107 dawel me vekirin mamoste. 107 dost hemû jî endamtiya a PKK a silahlı terör örgütüne üye olmadı beş. Yani endamtiya tevgere yani usa bilevdik yani. Ew ji xwe cem xwe dibên terör hemû terörizm bi destê wan tê kirin. Hemû qirkirin bi destê wan tê kirin. Tenê em xwe diparêzin. Tenê em dixwazin em sernegê xwe bisekinin. Em çanda xwe nirxê xwe biparêzin yani sernegê xwe bisekinin. Bele. Ji ber wê yekê ez hemû gelê me silav û rêzê xwe ji wan re dişînim. Bejna xwe li ber keda wan ber şoreşa wan ditewînim. Bira her Kurdek di mala xwe de bira kurdîtiyê rê zarokê xwe bidin. Bira zarokê wan bi zimanê xwe yî dayîkê bipeyvin. û ser esasê nirxê xwe biraqe jiyana xwe bikin û berdewam bikin. Ez karim vê bêjim. O strana dawî ez ê bêjim û ez ê peyvêj terbêlim. Bele mamoste. Şêrkişiyan ji qadan rovî ketin meydanê bêtirs û xof dibêjin emin tovê jiyanê rojwer wê şêr vegerin cîtine rovî pê herin heyçiya stargeha lehengû kahramanım rojwer wê şêr vegerin cîtine ravî pê herin heyçiya soza min ez can goriyê hêviya Deng li dinê ben mamosteyê hêja ez jî xatirê xwe bixwazim û em bi strana serêçiyan dawî li bernameya xwe bînin. Temaşevan hêja wekî hûn dibînin bi rastî yani wexta mirov karê hunerî jî dike. Carna êdî em cî aciz dibin bi rastî yani ji ber ku dilê hunermendan nazik e bi rastî. Yani mirov ew zulm û zorê dibîne û mecbûr dimîne reaksiyon nîşan bide. û yani ew tiştê ku belkî li welatekî din bo hunermendekî gelekî zahmet be em mecbûr dibînin bêjin bi rastî. Ji ber wê jî ew şerê man û neman e bi rastî. Em ji we dixwazin ku kesê ku vê bernameyê temaşe dikin niha û yan jî pişta temaşe bikin aktif bibin hetan ji destê wetê ya ji destê wetê eger hûn derva ne derveyê welatin bi rêyan sosyal medya bi rêyên din
medya civaki torên medyayê raya xwe diyar bikin, dengê xwe diyar bikin. Eger hûn li welatin cî hûn dikarin belkî bi şêwazekî aktivtir, çalaktir di nav vê rewşê de cihê xwe bigirin û di jî vê nakokiya navxweyî bisekinin, piştgiriya yekbûna Kurdan bikin, piştgiriya aştî û azadiya Kurdan bikin. Berxwe bidin, spasiya ve hemûyan dikim. Ez cî strana serêçiyan ji we re bêjim. Serêçiyan bi dumanê bavê min birîn kure bêdermanê berxê min serêçiyan bi dumanê bavê min birîn kure bêdermanê berxê min gelo çima em hamane megri 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 ev çi hale megri megri şin zevale megri megri demenale megri ve tarihe biçirinin bavemin van dirokan bidirinin çavemin ve tarihe biçirinin bavemin van dirokan bidirinin çavemin rastya gele xem bibinin megri 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 ev çi hale megri megri şin zevale megri megri
demin ale megri tacarektin bimine nav xeyru xoşi da dema xoş temaşavanın heja evara xoş